Perezida Vladimir Putin, umutegetsi w'igihugu cy'Uburusiya, mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira ku wa kabiri ku itariki ya 2 y'ukwa 9 yageze ku murwa mukuru wa Mongolia, Ulan Bator. Yahageze nyuma yo kwivovota kw'ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga, by'umwihariko umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, Ukraine n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha basaba Mongolia guhitita muri yombi Vladimir Putin mu gihe yaba ageze muri iki gihugu. Gusa ibi byose bwana Vladimir Putin yabyirengagije afata urugendo ajya muri iki gihugu. Gusa bitandukanye n'ahandi yagiye ajya, Vladimir Putin muri Mongolia ntabwo perezida w'iki gihugu bwana Uknakurelsuke yaje kumwakira ku kibuga cy'indege. Benshi babifashe nk'ubutumwa bwihariye bwo kuba atifuzwa 100% muri icyo gihugu, ariko mu buryo bwa diplomasi agomba kurenzaho, kubera ko abanyapolitike nk'aba bo ku rwego rwo hejuru nta kintu bakora bahubutse, byose babanza kubitegura. Reka tuvuge ku by'uru rugendo, icyo rusobanuye, icyo agiye gukora muri Mongolia n'igishobora gukurikiraho. Tubahaye ikaze. Ulan Bator, ku murwa mukuru wa Mongolia. Ku kibuga cy'indege, Perezida Vladimir Putin yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Madame Batmur Bateteg. Vladimir Putin agiye muri Mongolia nyuma y'amezi 18 ashyiriweho impapuro zisaba kumuta muri yombi kubera ibyaha byo gushimuta abana b'abanya-Ukraine. Ari nayo mpamvu amajwi menshi, cyane cyane ayo mu burengerazuba bw'isi, yibasiye Mongolia ayisaba kumuta muri yombi. Mongolia nicyo gihugu cya mbere Putin asuye kandi cyarasinye amasezerano ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Amasezerano iki gihugu cyasinye avuga ndetse agitegeka ko kigomba guhita gita Vladimir Putin muri yombi akigera ku butaka bwacyo. Gusa ibyo kumuta muri yombi byo birasa naho bitari bushoboke, kubera ko Mongolia ntabwo ari igihugu cyifuza kwikururira umujinya wa Putin n'Uburusiya, by'umwihariko w'Uburusiya n'inshuti zabwo, kubera ko Putin we yaba yamaze gutabwa muri yombi. Birashoboka cyane rwose ko Mongolia iza kureka Putin agakora ibimuzanye agasubira i Moscow amahoro, kubera ko nanone amateka n'umubano w'Uburusiya na Mongolia nabyo ni byiza cyane. Birasa n'igihango. Na amateka asa naho atakwemerera umutegetsi wa Mongolia gufata Perezida Vladimir Putin. Perezida Vladimir Putin na Perezida wa Mongolia Uknakurelsuke baraza kwitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 85 ishize habaye intsinzi y'igisirikare cy'ibihugu byombi ubwo byatsindaga Ubuyapani mu rugamba rwabaye mu mwaka w'1939, ni mu ntambara ya kabiri y'isi. Iki gihe abasirikare b'ibihugu byishyize hamwe by'abasosiyaliste b'abasoviete n'aba Mongolia barwanije igisirikare cy'Ubuyapani cyari cyaramaze kwigarurira igice cya Manchuria giherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'Ubushinwa. Iki gisirikare cy'Ubuyapani cyashatse kwinjira muri Mongolia ku mupaka uri hagati ya Manchuria na Mongolia mu ntambara yabaye hagati y'itariki ya 11 y'ukwa 5 1939 kugera ku ya 16 y'ukwa 9 muri uwo mwaka. Birangira Abayapani bananiwe kwinjira muri Mongolia, ndetse biba n'iherezo ry'inzozi zo kwinjira ku butaka bw'ibihugu by'abasoviete. Aha haguye abasirikare benshi, ariko ubuzima batanze nabwo bwatanze intsinzi ku Burusiya na Mongolia. Abayapani baratsindwa. Iyo ntsinzi rero ni aba bategetsi bombi bari bwizihize bari kumwe. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko indi mpamvu yatumye Vladimir Putin yerekeza muri Mongolia ari ukuganira n'ubutegetsi bwa Mongolia iby'umushinga rutura wo kubaka umuyoboro wa gaze uva mu Burusiya ujya mu Bushinwa uciye muri Mongolia mu ntara ya Yamal. Ni umuyoboro rutura ufite metero cube miliyari 50. Ni umuyoboro w'ingirakamaro cyane mu bucuruzi bw'Uburusiya busa n'ubwagabweho ibitero by'ibihano byabo mu burengerazuba bw'isi. Ni ikintu gikomeye cyatumye ajya muri Mongolia, mu gihugu ashobora gufatirwamo agafungwa hashingiwe ku mpapuro zashyizweho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha.
ubufatanye bukomeye bw'ibihugu byombi kandi ntabwo ari ikintu cyavuba, kubera ko mbere y'uko ibihugu byishyize hamwe by'abasosiyaliste b'abasoviete bihananuka ubuhangange bwabo bukarangira mu 1991, Mongolia yari umufatanyabikorwa ukomeye w'ibi bihugu byahawe izina rya Soviet Satellites. Mu mwaka ushize Perezida Putin yanze guteza Afurika y'Epfo ibibazo, yanga kwitabira inama ya BRICS, ariko ubu yemeye kujya muri Mongolia binashingiye ku mubano iki gihugu gifitanye n'Uburusiya kuva mu myaka ya kera. Ariko ni n'impamvu ya business iremereye yatumye Vladimir Putin ajya muri Mongolia nkuko twabivugagaho mu kanya. Ku rundi ruhande, iki gihugu cya Mongolia ni igihugu cyihariye mu mateka y'isi, kubera ko mu myaka ya kera Mongolia yahoze ari ubwami bw'abami bukomeye bwari butunze abarwanyi bahahamuye isi mu mirwanire yo ku mafarashi. Aba-Mongol bayogoje uburasirazuba bw'Uburayi bayobowe n'umwami w'igitangaza, umwami w'abami General Genghis Khan, washinze ubu bwami bw'abami bw'aba-Mongol. Bivugwa ko ijanisha rinini cyane ry'aba-Mongol bakomoka kuri uyu mugabo Genghis Khan. Uyu mugabo w'umurwanyi ku mugongo w'ifarashi yagenze ibirometero n'ibirometero by'ubutaka bw'uburasirazuba, yagura ubwami bwe abukuba inshuro 3, abuvana kuri kilometero kare miliyoni 4 mu 1206, abukuba inshuro 3, ku buryo yagiye gupfa mu 1227 ubwami bwe bugeze kuri kilometero kare miliyoni 12. Abamusimbuye ku butegetsi bakomeje kwagura ubwami bwe ku buryo byageze mu 1294 ubu bwami bungana na kilometero kare miliyoni 23,500. Iki gihugu cyari kinini cyane kubera ko cyarutaga Uburusiya bw'uyu munsi, aribwo gihugu kinini kuruta ibindi byose uyu munsi. Ariko uko ibihe byagiye bitambuka, ubu bwami bwatakaje ubuhangange bwabwo bwahoranye, butakaza ubutaka bwahozeho buragabanuka cyane, busigara ari igihugu gito cyane kiri ku buso bwa kilometero kare miliyoni 1,564,116, gikubye u Rwanda inshuro 60. Iki gihugu kidakora ku nyanja mu burasirazuba bwa Aziya, mu majyepfo yacyo gihana imbibi n'Ubushinwa, naho mu majyaruguru kigahana imbibi n'Uburusiya. Mu bindi bice gikikijwe n'imisozi n'ubutayu. Ibi bihugu byombi, Uburusiya na Mongolia, bifitanye amateka yihariye n'ibi bihugu bituranye, kubera ko mu gihe hariho ubwami bw'abami bw'aba-Mongol bwigaruriye ibice binini by'Ubushinwa. Ariko nabo nyuma Ubushinwa bwigaruriye Mongolia igihe kirekire. Gusa igisirikare gitukura cy'abasoviete cyagize uruhare rukomeye cyane mu kwirukana Abashinwa bo muri Manchuria bagenzuraga Mongolia mu 1924. Nyuma y'ahangaha rero hari amateka menshi yaranze Uburusiya na Mongolia, nk'iyo ntambara bafatanijemo barwana n'Abayapani mu 1939 navugaga mu kanya. Uyu mubano w'ibihugu byombi ukomeye gutya wabayeho kuva mu 1924 kugera mu 1990, uri mu bituma Perezida Vladimir Putin ahinduka umuntu usa n'uwisanga muri Mongolia, nubwo yaba yarasinye amasezerano yatuma bamufunga. Gusa ku rundi ruhande, ubufatanye bw'Uburusiya na Mongolia muri iyi minsi ntabwo bukomeye nk'uko byahoze, kubera ko nyuma yo guhananuka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete mu 1994, muri Mongolia haje politiki ishingiye ku mashyaka menshi mu gisobanuro cyiza cya demokarasi yo mu burengerazuba. Ndetse ubu ngubu Mongolia yashinze ubutegetsi bufite inteko ishinga amategeko ifite ububasha igabana na Perezida wa Repubulika mu byitwa semi presidential democracy. Mongolia yinjiye mu bufatanye bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ijya mu muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi, ndetse ifitanye ubufatanye n'umuryango wo gutabarana wa OTAN. Ubu rero muri iyi myaka birasa naho nyuma y'intambara y'ubutita Mongolia yateye umugongo umurongo w'Uburusiya, ikomereza mu muryango wabo mu burengerazuba bw'isi. Ku rundi ruhande, Perezida Vladimir Putin yavuye mu Burusiya mu murwa mukuru Moscow, n'ubundi asize atanze amabwiriza yo gukomeza intambara muri Ukraine no gukomeza kwirwanaho hasubizwa inyuma ibitero by'abanya Ukraine mu ntara ya Kursk.
na Belgorod. Vladimir Putin mbere yo kuva mu Burusiya yabanje kubwira isi ko igisirikare cye mu buhangange bwose gifite kirimo gukomeza kuzana intsinzi kikuye kuri Ukraine. Ibi Perezida Putin yabigarutseho mu biganiro yagiranye n'abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye ryitwa Kryzil. Yagaragaje ko mu gihe ingabo z'Uburusiya zihanganye n'ibi bitero byatangiye ku itariki ya 6 y'ukwa munani muri uyu mwaka, zinakomeje intambara zatangije mu bice bya Donbass mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Ati ntabwo twigeze tugira umuvuduko nk'uyu nguyu mu bitero tumaze igihe kirekire tugaba muri Donbass. Ati ntabwo ingabo z'Uburusiya zirimo gufata ibice biri muri metero 200 cyangwa 300. Ati turimo turafata ibirometero kare. Ibinyamakuru bitandukanye byavuze ko muri Donbass imirwano ikomeye irimo kubera mu duce turimo Seridov ndetse na Ikrensk. Ni uduce duhana intera y'ibirometero 14. Ibiro ntaramakuru TASS by'Abarusiya byemeje ko ingabo z'Uburusiya zamaze gukuriza Ukraine mu gice kimwe cya Seridov, agace gatuwe n'abagera ku 20,000. Ubu intambara ku butaka bwa Ukraine imaze iminsi 920 uhereye ku kubara ku itariki ya 24 y'ukwa kabiri mu 2022, ubwo igisirikare cy'Uburusiya ku mabwiriza ya Vladimir Putin cyatangizaga ibitero kuri Ukraine. Mu mpera z'icyumweru ntabwo abanya-Ukraine basinziriye kubera ko ibitero by'indege bitigeze bituma bagoheka na gato. Ibitero by'Abarusiya byasenye byinshi, nk'ubwo mu ntangiriro z'iki cyumweru mu gicuku no mu rukerera byo kuri uyu wa mbere, indege z'intambara z'Abarusiya na misile zabo zagabye ibitero biremereye cyane mu mujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Ukraine nyuma ya Kiev, mu mujyi wa Kharkiv. Ahangaha hakomerekeye abantu 47 nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru cy'abanyakatar Al Jazeera. Hamwe mu hantu harashwe cyane harimo iguriro rinini cyane riherereye muri uyu mujyi wa Kharkiv. Ibi bitero kandi byisha abantu 3 bikomeretsa abandi 9 mu mujyi witwa Kurakov, uherereye mu birometero 35 mu majyepfo y'umujyi wa Pokrovsk, ni mu burasirazuba bwa Ukraine. Ni ibitero byageze no ku murwa mukuru Kiev. Nyuma y'iki gitero kiremereye, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye kuvuga ko asaba ko abafatanyabikorwa ba Ukraine by'umwihariko abanyamuryango ba OTAN ndetse n'ubumwe bw'Uburayi ko bamwemerera agakoresha za misile ahabwa nabo, akazikoresha arasa mu Burusiya kure mu buryo bwo gusenya umwanzi burundu, agasenya imbaraga za Putin amuhatiriza kujya mu biganiro. Ku rundi ruhande, mu gihe ingabo za Ukraine zikomeje kugaba ibitero mu ntara ya Kursk mu Burusiya, aho imwe mu ntego z'ibyo bitero ari uguca intege indege z'Uburusiya muri Donbass nk'uko byasobanuwe na Perezida Volodymyr Zelensky, ariko nanone hakaba intego yo gusunikira Uburusiya kwemera kwinjira mu biganiro. Mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere, drone 158 zose za Ukraine zagabye ibitero ahantu 15 mu Burusiya, harimo n'umurwa mukuru Moscow. Muri ibyo bitero basenye kimwe mu bigo bitanga amashanyarazi, bagishwanyaguza ku buryo bukomeye. Ni ikigo cyitwa Konakovo Power Station, ni mu ntara ya Tver, yerereye mu birometero 120 uvuye mu murwa mukuru Moscow. Birasa naho abanya-Ukraine nabo batangiye gukora ibyo Abarusiya bamaze iminsi bakora, byo gusenya ibikorwa remezo birimo ibitanga amashanyarazi muri Ukraine. Umuyobozi w'iyi ntara yitwa Igor Rudenia yavuze ko umuriro w'ibishashi byagaragaye kuri icyo kigo cy'ingufu ndetse n'iturika rikomeye cyane ngo byatewe n'ibyo bitero cyagabweho. Hari n'amakuru avuga ko mu bitero igisirikare cya Ukraine cyagabye i Moscow ngo cyagerageje gusenya ikindi kigo gitanga amashanyarazi cyitwa Kashira Power Plant, ariko ngo ntacyo byatanze kubera ko ntabwo cyangiritse, ngo nta n'umuntu wapfuye.
iyi ntambara ku mpande zombi irakomeje kandi irakomeye. Buri ruhande ruragerageza kunegekaza urundi nk'uko bisanzwe mu ntambara. Nta muntu n'umwe uzi ko ibi bintu bizarangira.